Minisitiri w'ebyamagara Dr. Chris Baryomunsi yasiima obuheereza hirware rikuru rya Kabale Regional Referral Hospital. Ogu hatahiire irwariro eri omu kiro kandi yamara eshaaha ibiri omunda arikucondooza oku emirimo erikutwazibwa. Aha nyuma y'ebi Baryomunsi yagambaho n'abanyamakuru omuri Kabale ahu yayereka ngu irwariro rya Kabale riine obuheereza burungi wagyeragyeranisya n'obuzibu obu yashangire ahari Mbara Regional Referral Hospital. Nashanga n'irwariro riyonjire riine obuyonjo tiharimu burofa hariho amagwara g'okutahamu enyindo zenda kufa ahabwo okunuuka enkari enki byona biri kunuukira kwonka tushangire irwariro erya Kabale atari kweriri bariyonjire aheeru n'obuyokuba omunda omu wards. Baryomunsi nagira ngu aburize n'aha nkora ya sikaani ey'omutwe yamanyisibwa ngu n'abantu abataine sente nibakorwaho bwanyuma y'okushanga ngu obuzima tibarikwebaasa. Kirikwetengibwa kushashura mbwenu nk'ebi ebyoma ebya CT scan by'okukyebera omunda aho hariho akasente k'okushashura $21 kwonka kumbaburize kandi omuntu yokuba ari omworo atakazibaasa bagira ngu abebembezi b'eigwariro bareeba niwe ori omworo otarikuzibaasa nibakusaasira otunga obuheereza otashashwire. Obuzibu obu Minisita Baryomunsi ashangire omu irwariro eri n'okushanga ngu hariho emyanya erikwetengwa kuhangusyaho kubaasa kusya obuheereza aha bantu boona. Ebimwe ebizibu ebinshangire omu igwariro ky'okubanza n'okugira ngu tibaine space erikumara mbwenu nka intensive care unit ICU y'okutwara abagwire abari kubi n'akaanya kakye munonga n'obuyokuba obwana buto burikuzaagwa butahikire ahi barikubujajabira nako n'akaanya kakye munonga so nitwetaaga okukwatiraho igwariro okubombekera ebindi byombeko bakatunga omwanya ogushanjukire ogu abagwire barikubaasa okugwariramu. Ogu yayereka ngu n'ebyoma ebimwe nka X-ray n'ebirikukora oxygen bikasiisikara kwonka gavumenti neija kutaho oburyo obw'okubitereeza. Ebimwe byoma ku birikufa mbwenu nk'ekyoma ekya X-ray kifiire tikirikukora baine na plants za oxygen ebyoma bya oxygen bishatu kimwe nakyo kirikukora abashemereire kuba nibaija bakabikanika nibatwara obwire bwingi kwija mbwenu nka X-ray banzire ngu hati yamara obwire burengire okwezi efiire tiimu ey'okuruga Kampala kwija kubikanika tekeijire kandi kuko namaze kuteera reporta kugira ngu tiimu eshemereire kwija ekabikanika nabwo twaza kupuraninga twabaha ebyoma bisya ahabwokuba noosha ekyoma ekiriyo kikuzire kibazire emyaka mingi. Minisita Baryomunsi nagumizamu n'okureebuuza nk'oku amarwariro gatari gamwe na gamwe garikuheereza abantu omu ihanga. Gashakwa Job n'amanya Apuri omuri Kabale aha bwa Tayari West.